Lungdamna Laisiangtho ma te lian sawm ni le guk aneu sawm le li pan sawm ni le nga chiang to khit ciangin sawm le nihte laka Judas Iscariot in siampi te kiangah bapaya Keimah in no khu sungah Jesu kong piak le bangza in nong guai hiam chi in adong hi Amaute in dangka san sawm thum aading sehkhia hi to huna kipan Judas in Jesu lehhek theihna ding hun hoi azung hi silngo solo Khomun Pawi ni masapen ni in Jesu kiangah anung zuite hong payu a paisan poi anek theihna ding in koya hongbol sakle theihna hi hiam chi in adong hi ama in khosungah hibang mi khat kiangah payun la siapa in kahun hongnai ta hi na ina kanu zuite to paisan poi kongbol dingu hi chi in hongbai kha khi wachi un achi hi to hi ciangin anu zuite in Jesu chi ma bang in hi u a paisan poi nek na ding abol kholu hi ani tak ciangin Jesu in anu zuite somle ni to saboya kingam in anane khomu hi ananek lai takun Jesu in ken aman takpi konggen ina note laka khat in ke hong lehhek ding hi achi hi Amaute dama maua topa o ke kahi hiam akchite ku hi Jesu in ke to an kwang ka so khom pi pa in ke hong lehhek ding hi mi hing ta pa in Laisiangtho sungah akigel sama bang in apai ding hi ahi hangin mi hing ta pa lehhek pa in gimna nakpi in athok ding hi to mi pa in anu sungpan piang kele ama aading in hoizo ding hi achi hi ama lehhek ding pa Judas in to pa o ke kahi hiam chi in adong hi Jesu in na chi bang in nangma na hi achi hi in to pa lungdamna Laisiangtho hi Kristu to pa o na tunga phannaum ta hen